nama sosial media hoipen di nama begini dia bang dia lapor itu kita di parliament election Lok Sabha election itu Bharatiya Janata Party himpen kang baikon lagi umur sampai kini masing umur sampai Bharatiya Janata Party pen party tiket alang lipan imai konten pen api alang li sosial media long tinggi lo je उनके बाकी इलेक्शन के party putar wajah kelas sampai di parlimen long ये दूँगी ayer deployment के mana tapi autonomous state mana lagi state dalam kursi ini awal itu mana ayer putar wajah kelas sampai di parlimen के बाकी social media long dan nekcoy ayer nam dulu lagi nanti dalam yang lo kita kira abang pun dari sini lo autonomous state means state within the state of Assam jadi tu macam lagi state harus dua lagi autonomous state means state within the state of Assam lagi kasi artikel tu full lagi nanti kita tinggi alam dah apa separate state kali lagi state within the state article 248 the constitution of the government by that concept say for example nonil hemsito George Hill Sumatra lo sani lo skito lada autonomous state emprek tu tetra kibang hala ka separate state lo nona tu autonomous state nasi dan apa autonomous state putar penke autonomous state putar panggil amti na som dah lagi karya lama organization ke doang asom ta ni sipetan han lagi ni sipetan han man isimet autonomous state long lagi kasi autonomous state pen ke project autonomous state anang li panjang si karbiang lo barat tapi best karbiang lo barat di masa orang tunyong si atau kesunai aku alang tu jadi video macam mana good people nomor si Christopher de hai belum te aja di treatment ke song embrek aku dah party kita long wajah kelas sampai alang jadi malam saya alang lihat aksi isi asamis macam lagi sampai nasi di mana lagi yang tu apa ye non bahaya political party itu mana pehai non masih nak ambil labang itu puji bangke haide dah film deh itu mah duty lo laki handbrake ke parlimen long gitu lapen orang sing biar hai mata parlimen long gitu lapen a reply dah pilu government ke nana deh function amelan government ke nana dah saputa kacing wa iya par en konpelang saya neng claim telang lasi non dame ada itu niltum BJP party bangke autonomous state aputa ke kham ke Purat Singh pencenglok Elkerwani pencenglok retain dan itu mana kepido tapi rigau bola ke BJP National General Secretary lo Arunachal MP nondo bom MP nondo abo election alang pan tiket bola si retain dan pilo je Rajnath Singh jah dokungkalong kali je tekah pen autonomous state aputa article 224 bangke itu unan ke lagan dengan implement dia pan bori pun lapen state BJP along tame Ranjit Kumar Das presiden gitu bomahut mingkan for brand hola sonil tum hanang hang Karbinga Autonomous Council
lapen Dimaso Autonomous Council, lapen ke West Karbi Anglong Bharatiya Janata Party, lapen ke East Karbi Anglong Bharatiya Janata Party, lapen Dimaso Bharatiya Janata Party, District Bharatiya Janata Party laket thong, lapen elected ke doang MLA Bang Pho Dimaso pen MP rasut avelang MP Aihelang lasi la Bang Pho MLA do nilimitahan do CM da Dimaso CM do limito pula sosi chuperai loje ditung autonomous state da puthake state BJP benta ditung chedondun embreke hangalo ni tumba chedondun article 2 full ge tumba chedondun lasi ilina to media through ben kan actually ria banki autonomous state da puthake ditung politics partner ni embreke men pen penana tum hatek jangan penana tum na sopil thepen kaciunan dua bang dulu la sopil thepen apor pepen siningan songket amna tum dulu lasi hempreke job lo nilia chuning ri bangke job party le hais tame ili po bangke hempreke bangke party me lo mukina sa nile tuma party long tame ja lage hempreke bangke ajul dinkului pen ke song 1986 ben abu men ke bang mom no nai tom te pin na la so empreke bangke non omor sing tisu le yok se rat kang wai along jalang pandai wai pon bulong te jela bangke parlimen long alang tani jidun po se alang ni lam chat lasi dili Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arat ke doan di masar ke doan pen nang to channel through pen je ke bang journey Karbi Anglong monsang ke do pen che long sayang deng isi pen kacing tu amu kapi chunjia phan la pen ke MU MOS lahai so lahini MOS do lahai kapi chunjia phan emprega puthat tame ya Delhi long parliament long panjingi dung dia phan la pen ke central government phan ki ji than pen lahai sayang deng kapi chunjia phan ye Delhi BJP ke nije tan ke do omor sing kiso phan chela ko tu ini na to channel boy band ini na to man pachini lo ide kar da Karbi Anglong claim nai du ola la te asayan deng pichu belong te ile tu government ke dua party ke Delhi long sopi tame pada ke BJP party state long tame BJP party Karbi Anglong Autonomous Council tame BJP party la si omor sing kiso phanda alangli phan non BJP pen kang mai pon BJP candidate Lok Sabha nong nachupati di 3ST parliamentary consensus pen nasi Karbi Anglong rat ke doan lahaya sen deng isi pen kapichun dia phat morsing tiso aphan good pen kafe haji pansi chuni chapo